KibuburaGirls Secondary School bagira ngo izo bari kujaguza emyaka 20 kibanza cyo kwa Mushanjo mwaka ogu mjenyi mukuru ne ija kubara umukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa Margaret Komugisha wajekera mukuru w'Eishomero amanyasi Syria byanagamba hona Sky TV ajangwe kigenderera no kwenda kwegesa abane mice hamwe no kureberera abantu. One of our values is cleanliness. When Eishomero every Friday evening, every student participates in that general cleaning. That keep Kibubura clean. Then it is competitive and the girls like it. Even staff, the whole staff we cooperate and we do that cleaning. Komugisha yagira ngo ubu barikwetebekanisa mukoro gwa kibanzo kwa Mushanjo mwaka ogu cyabagemesereza kuyonja etawuni ya Ibanda nko muhanda gumwe gwo kusima abantu babutosha ibibosire bakora Eishomero ndiyo rumwe kumara emyaka 20 ngo barikwetebekanisa umukoro gwa kibanza cyo kwa Mushanjo mwaka ogu turebere ngo ne kwereka abantu abereka ekirungi cyo buyonjo wene cyatuhaririza kugira ngo tuje mu town omu cleaning town yitu boneze era abantu bazomubuteka Cedric Chomhendo mumbashomesa Eishomero ndiyo rumwe yagira ngo babintu bashaba munonga umukuru w'ihanga President Museveni akire ndwara ya COVID-19 kandi ejaha mukoro gwabo beitu basimira kimwe hanga bo kugira ngo ahurire shara zabo teka no mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni kandi ngo tugontushabira ngo aize hamukoro gwitu gugwe guciro gwa kibanza cyo kwa Mushanjo umukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ngo turinzire neshahe cyo butukirininga ngo mujenyi wita sangene town yitu yona neyera neya umuringo ngogumwe Margaret yagira ngo no President Museveni arabe neja mukoro gwo kusimaranga abo kubakwatsa kufite emyaka 20 babangure mito y'abana naza kwiguraho cyombeko cya science Eishomero ndiyo rumwe beitotereho ne cyombeko ikikuza kuba nishomerwamo ibyendiya y'abantu fundraising age ikishika emyaka 20 ya KibuburaGirls Secondary School etandika beno obunago umuringo obwo kweta abantu bakija bakayezumbura aha mukoro ogu wa fundraising kandi twenda no kuombeka ikizimbe cya kanyimishatu ikizimbe cy'amani cya science beno na nebyo plant koro buyonjo nabyo binaka kwate na science abo kuba ebintu nkebi bituyamba kugira ngo takakwatwa burwire obukuretwa burofa Roda Karemera urkansara wa Charhanga wa Kwatsabezi hamwe n'abashomesa kuyonje town ya Ibanda yasimo boyembezi bwa KibuburaGirls SS abo kutekateka okweyerere town ya Ibanda abo kubo burofa beire bwarengesereze wakinininge town erizoba Ibanda municipality endeba yonka area kansara w'umwanya ogu akabandi yo mwebembezi neshekera abantu ba Charhanga municipality twabahweraho kandi nangwa n'ubundi nobwe abamwe babatabi inforofutiko ngaba mwe twabi inforofuti gasha kwa Steven Mujini awa Sky TV Agenshong